Haka kendetri uni ubnai ke menteri ke cenat icaj ikhia ke jela ke waman lek ke kertong MP ke NPP ke Dr. Amperin Lengdo. Dapen man ko ya ke yalang paj ba Hamadan Mukoy Barato. Haga ni ke yalang de emlang usumbut menteri rang ba usngaw bahalang dhar. Usi em ke JHADC utambor siwat ki MDC waki wachong cenong. UMDC keciliang mentang urudio tang doongu waka election MP man ko kambha ne bha wa man ko wachna ya ka sarkar perdi hewi ko bon ki skim kam ka JJM ka skim boarding skim chna yung wa kiwi UMDC ke barato mukro o ai borlang shadap doongu waga ni ke election man ko wa hakmat tam ne bha wa man ko election wo jit ya ki wa mikmat yo ya sait ya ka jalla wa ro kawi Dakhud uya ki wachong chnang wa maya wa khurun cha ka NPP ka wakso ye senchar ha ka jalla wa ka district. Doongu wa ka kongres kat ni daman ko ka wa ka jut nadu na tersim kejat hadu has nyukli weda to ipor wa chongi anoko. Doongu le weda ilat ya uchenrang wa man MP waro chikat tu weda to ipor wa ilat no da ka man bay. UCM ke JHADC utambor siwat doongu wakam ka amperin man ko mikman wa em ibor wa iba kli ya ka constituency yang ka wa ye ni de yo nagisnem wa dadem doongu wa ibor wa kli tam to iyong ka MP ne bha wa chong ka hadalhi ke wa ye u ya kalam wa ka sarkar perdi kam tam wa pen bai ya upodo ang wa Vincent Palaman u kamu MP la khatsan snem tang wa nei chong wa ka liang percha ye wa ya kalam yo pod u ang Doongu wa em baha wa kam gichnong wa em hapo kapun. Ka NPP wa em haka sarkar jala de yi ko yada ya ki pai ba ne cha le bor. Wa ka amperin mendepoy ka thong. Daw ya klam ka jrong upodu ang wa menteri rang ba do kari. Chu doongu wa upra em yurimu he wa jor ko du ipen man ya lang pai ba wa ben wa penbat ya ka sarkar wa baha kan ni. Doongu wa kam man kat ni nakile MP na kajala kawito na ka NPP ko wanatura uwiu MP na kajala way katu MKam o wanra sa kawi ka MP na silong yo man waro kile MP na ka party. Usngaw bahalang daharaw iye kalam doongu wa u president ka VPP u Arden Basayamoy manu u ubru u wadapsiya haki wa bondo ki party de wa ongu wanra ya ikala tang wa iji wa kala hadu kan ni. Doongu wa kam kejantia to usngaw si gini baha u Arden doongu wa ka VPP myi ko wa suthit ha jantia ne dawo jor ko poisa lada kam te kam ki jantia yi hiki mo wa chathin usngaw bahalang doongu wa wa khrun cha MP wa kan ni Vincent Pala na do wa man MP lakat wan sin kalamu yo podu ang tang wa konrat sang ma da ya kalam we dapen baj u yo pun hakasin wanengkong we ya kalam dang petenyi Doongu waka kongres ke wajuk sencar ya ke jala dagi pausnem tang wakat ni em go duso sangut ki MLA kat ni kam tem em kam di ukerchan ya ka. Cucu da kedau ya ki skim ke sarkar perdi na do ki JJM ki skim cenayung skim boarding waki wi wayo ha ke jala to nai em ke sarkar NPP ke wayi u ya kelam waka sarkar perdi weda yo ya ki rabun. Nei te kam ka kertong ka amperin lengdo hawa kalam da kenmu ko yo pa yong ka upetel mar benyang hei por wa manu kamu MP da jo wanu chachnong barto yo ye chem waki pai ba dong ko wa hawa chem ko waki bru na ka thain khapun das ngau khia ko tip ye we chem chitom ki bru ha khaput bada cha penthut ki dei langer we kwa ko wan ra ye chong changai no ha khapun dong ko wa ki snem wada dep kam ka MLA da lai ko chirup wa MP tang wakat ni ketu ke parti dekut ko wechem ga duga ni ke parti NPP ka wahoy daken tu ke yaki pai ba wa kurchan ya ka khanang yo yogi kamon upoi ikir khu chaki hamu ka yaw le dapen man ya kam gani ke yalang nei benta ki wa krek kam wa ki dekot ke NPP hei wa MDC ka saphai wa hab hun dakhar ha we ye kalam da ongu wa ka amperin to ka kertong ke NPP we kejuk ke parti sencar ko ha ka jela we embenta ko ha ka sarkar perdi kam terap suk uyo ya kalam entok kam ki wiki parti ki wo chong don hi ha kadong we la deba kalate idu nong man i wo bon ha ki san snem wawan he ya to we ikintin wa ong thap prajantia do ong wa MKam ukun mo wa ka parti wo yakun Vincent Pala luti de ko wa wanra ya imentoy chaki pai ba hamu ka yaw usngaw bahalang dhar hawi ye kalam do ongu wa ka sarkar ha ka jala to ko pa chiliang we kam hapo gani ka constituency de e ko yo sarong na raliang cha sa snyang he wa de bu poisa ko kam walip hauklur we ikre le usdang no i ha ki singi wawan ho arajar khat pra he por wasdang ya ka sarkar MDA em dang du ki hajar tali ki SSG hawro ko wi ka jala we bundu to ki wana ka thain mo ka yaw Wai hadin rusnem wasenchar ka sarkar NPP da em duna san pawajar tali ki SSG iwa penyo wa ka sarkar jala kwa ka wa pengkup bor ya ki kenthai
Doang wa MKam wa kentu wa pensengau thu ya ki pai ba wa wan thap bot ki hak election MP wa da to wa jit MP no da kaman bay National constituency. Kamperin doang go wa iman ko kam ka kertong MP to itmu ka NPP wa penmi ya ka kertong wa hak election MP wa da dem ka parti MM usai kertong go ne da wadang MKam ko wa kre wa pen klan chwa ya ka parti. Doang go bagi MP haki snem wada dep man ki wa chong haliang percha wa ini kita ai hei wa wan ra ki kampen roi hapo ke konstituensi. Cucu doang go wa mandami liwan gine ni MKam wa kolat hia ki wa perkhat de miet wa jit da kaman bai kam ke MP National constituency. Hei to wa iklam ki bru wa ong wa kwa ka wa man kam ke MLA kam ju kam ke MP ite man i wa bakala nei bah wa manda job ko kam ke MP da hab e ke ya ke cuki MLA. Doong gale waka kongres man ko wada yap, wake NPP man ko mi salan ya ka hapo ka jala. Wa kalai ni example you can come dan orang TV. Kamu mahir tam tu tak untuk upay TV man kasi di YouTube di Indonesia. O presiden yang mo VPP uri tinggal ba Arden. Uwi ni kaya lang join orang party po state po Meghalaya kayo ni. Hai porup siya wa MM ga UDP ang nganwan ra iya ke jingkela. Kan kita ke jingkela budak siya aja UDP ang nganwan ra iya ke jingkela. Wa kan kita budak mandap siya berkebin ke parti kuda sira UDP ang hangni nganwan ra iya ke jingkela. Tipe iya kita jingkela ngamtip de wong dai. Kan kau mangan itu benwi National Party. Ya ke BJP, ya ke NPP, Kongres, kunti bisa wable. Hanai pai ba, sahabat pai, hai arah hari Senin gua, mungkin mau voting di Senin. Hai paru support ke Kongres, ke wini ke election yang bisa pak soyong konvensi kamu. Ang bantu na, hamu diulang apa mobile mo atana. Pilihan mai badan. Ang wata kemiting pai ba, wat sanya, yakin di parti dulu gini di parti tit. Kau jauh mi mana election mi lagi nakakam di titik kumi hawden. Hai por election ni hale mar election yesok yogi kongres yogi BJP beram sanya kami gini na. Hale kakaman legasi na yogi parti ulung to omet mana. Kakaman yogi ba sanya ikam gini parti omet sina helam bakala yogi ba. Nadapai hai to kewini jingklam yung YouTube dan Yubi ngam orang nak kerja ibu ngam orang nak kam kena jangan jatuh sanksi kanggora. Nak kewi nak program orang ba ada kami na. Orang delay ro hajan tiangi ke parti di kamla bansukit. Bansukit delay ro Kam bini ba sak miu kam tak bikin jangan tiang. Hari mana poi projek ai beri bisa melingkar tapi nete dah ke parti mi gau sok kerja dia. Ila igino jantia be go cak tiap naman election na. Ila kita igino jantia go so hali gari to ila ki blok ki piat kita isara go yo ban normal de election. Pai ba ya bakalabi. Mpere kita dalam election isu ko nam dong wali handai wong itu igino jantia go cak dai cak tiap man election. Nga wili rong ba nga sawa rong saw suwap kam di kete pipi ka man sawa. Raman kiyaw man kihat tiu klam lebih ke point to hiken no bai. Takado kam te nga wo bong mi di pai ba bo ke jigar part juga tu perkat na met na mo jedi. Ya gani ke pi gulawan ha perkat kiai. Lepai ke parti kongres, wamal haji ko kau sitting MP yung mapala. Mungkin buci beri di kita menjagu kiki isu we kelam gam kam highway to. Bukan kita tanya kam tam jadi kita tanya begitu, begitu nami highway to bukan bola isu. Dan itu wawan ke sarkar MDA, haji ngelam yung ke NPP, uchim ni saukar kisah majan from the day one. Sarkar chim kiago, o kamon pun baik ya puju sam, numan go chongsi go tiasi.
How new let sin let, but we are trying our best. Ke-fast-face today, ada kata man anito, dahil lang dahil discuss hari ito win area saja. Oh itu lupi. Now man wahed ni committee man original committee nga to chairman yoka. Nagipor ye chung committee nagipor discuss yung issue wakamon pun baik yung pun yung sam. Kenita kapar ko biendo kay ba oprar kiabi. Ke MP election ujegi ya ginong yalam gu yesagi hapo parliament to hapo state mikhalia yung the right person uleto uyeklam hakawan ga por hakawan ga kalimat o ma pala jo klamu ya ga bodari siong de pia o parliament now bangkia ya malam ampan rawan ga jindok rangkat o ga state chiro yung chimkia yung gini issue, yung penbay pensud, yung nupur usam menuju sa aten ni por. What the man kanitang man under discussion. Hari satu bebal ada joy. Dengan pi ko emnang wa sarkar state chiro. Kawan why uluti kawan suk ko ye kram ni issue ko ber kam tam highway ta o ka central government ko hadeli ai. Ada painin sa party congress dalam kami kami ke party gula na po ICU kat kaman gani. Nano dali ado state yomi. Ke party mo jo sensar di papa guli islam ke state yomi. Mo do san mudri ke melikat kaman gani. Ada pagi hapo parliament sa sarkarin dia gula besan spa supa tamu ki MP. Gompara di supa tamu ani MP. Kini teman lepas parti kumpul cewon. Ada yang orang ipi pai ba, awak jadi kenau mikman. Pai lepas ukuran cewon siapa? Yang mentol kebut upi JP. Kami tak jauh pentrok kita tak bot jauh yang MP tak memkam. Ada kipai ba kum sang tu, ada MP man kau kam. Hatu kata kini tak keban ba. Kau sok, kau pelak, ika bam gedi. Ko pelaj ye skim ko pelaj ikan ko per wan sapo state kami ladim yoi wan pili MP ko yeto ko central government iwani man tayo to yo ko state government man ke jono kini central scheme ko yo buyo ko wan man lagi por ada klem kino ye site ada klem kino pan ada klem kino chodo ara ja parliament you ai sini ka man kani ada yang ini kesanjung Islam bulalai mani kestik unu nong hai weto wang kota ngawang yepi. Neba menturut jadi kita parti to ke UDP kumpul cuan. Kaca ke parlimen sit. Man ke parti we prai terpo state yung kat kawan gani. Ke kongres kulit kenal chong sa opposition. Kulit kenal chong sa opposition. Hapo parlimen iwap Niyo pensingawi isu neben tayo ngayon bim statement kami. Hari itu opera dalam kampung civil dan depi. Neba apa parlimen itu 90% ye kelam gede udah karbai. Tapi niyo biki apa state lekan lekar one governor mai kelam mari ni. Lagi je bispo parlimen lah dan samstem dan usaha berstudi ubun kang kami ni ko yung kawan. Mem kamu jadi gila. Kini to ki isu kon tam akwan. Lepas bigi wan ke kam tam ito wag scheme yung scheme sam ketukon yung wado. Hawi to wan scheme yung JJMs. Hawi to wan scheme Russian. Hawi to wan power sector kini ko connect like kam tam ko yung wado. Cek strong kita gumam connection. Kini to man ki ini ki kamba yung MP man job muslim yung site biniagui. Jadi yoi MP ko itan ko makarun ko mandali. Hey tau yoi san teka daw yoi san spa teka. Jadi jadi MP ko may boleh tau yoi san pa teka daw sa ai sino sipa teka. Kini tau man king tulong. Hitam kay ba ko sa tubi. Sampai di social media posting ko report ko bercemir kay ba yoi. Ada yang kecil sekian ngau ong ni dito.
Karkaman nga ita hadis council and magaju ka party ko samsar. Haga state government and magaju ka party ko samsar. Unity. Hada lidaw yo again di haga jinglang ng Prime Minister yung itan mo lidaw one day decision. Man churong ko kan BP man we kaya lang. Hawang we kaya lang ko BJP kamang gibru. Mtawi man ki BJP emi nila ka jong ka ideologies kong kaya kam. Rekam the state government and kami central government pulau Yarabi hakiling warau. Iba pelita ganet marbet yang babkwai dua rubelai panjungan. Tok MPU pencak i. Ai tu Islam absen dele MPU. Tok kejantia wa pencak u. Wa da krek ma u. Daulai keli temen Islam hiyo. Temet pi tau ba pedas. Ye krek u nang tajungi. Lai keli pi. Tok ngawan i pi kita certificate. Kedanget pi. Magani kalau kami galak mantek song ya kacak benriu ai kediang kemon yang ah dongin ya kan iya ki political parties baro lak biang kacing karya ya kacak benriu jungi bat ngiru ngin ya put ya kababha kabakimei kile akane gejelak bat ngin teli kawai Wailam yang man kamit. Lada ibay na pi idway namta jonga man kamit. Ibay hakasisni. Lais pa andreu pusan sngi nganyo lais pa andreu pusan teli kijing duay. Kiban ay bor yang kiban harap yang bangan baha ia kapor ia kapor kapala pengkup lupat ba yang kitbok kitwiang ya pi kikon kikti kijokvi jendang anda dampor ngan lek man kasnong tang namar sendet kendit kapati ka hukum yang banyele ya kini ke election naklam don kejikmu henry kapati kasnong don kata kajing don kam pan pano kata MP la NPP sa parliament. Apalagi gini kijing tunjo, kibabon, ki eryong, kibang kiliwin. Ha, ya ka NPP sa parliament, na kani ka constituency jungi. Banyadaya bi. Wat ngayat ikibriw, kibapan snake, kentrim ya bi. Kani kaday kasamoy jong kajing kiliwin. But on day tangkap parti NPP kabala Banten ja ye kita cingma kemuan daya teliki pet kate da teliki untuk igi wo pet chingi setan untuk iwo pra melan yang besongki hingiru la dangi telilang let's see kecing pos new jong kejanti hills kan sa ulong hakuway kesni na I know ya piwaro apring kani kesni ke besai ke shit kat ni jong kopi itu ado de yo iya ke kemat ke dengar de nai ni sakmat dalai pi saiwan tang yo ipi ya na ai ampring klam de kala kan de dengar lupa pi kani ke breu ke sarong ne kani ke breu ke basngrit tato tes kates ka mga kerpat rin Ahmad Jofi. Ito nga wan yung klam si Yano. Ito nga wan kadray party nga to ka candidate. Nga ini wantang ya kakam semen lo jong. Buah ka party jungi. Wan kerpat ipi, wan board. Pito dijat penriw giwastak ha. Kicentia to dijat penriw giwastak giwastak ha. Ki doktor, ki engineer. Wara kinas kicentia sudah kibalalet ha dia keri bekecek beri bagi bental lejong dinahang ni nganembun ketin na syukur pat red ipi kersan lem yang ai lem ya kowe kelong kumi kata ka benta benlong long ya lam pakam pajro
Kasin ka paningkong makani ka pati ka ibit ini kilong kami berwan siya kani ka kertang. Panas mo buram niya kani ka pati ka ba ito. Ya ka cikordor jong kasenyang lang jong kitay. Kaslong ka tao gamyat ka watray sirup kikantay wa kichanong. Ito ikaslong gawan pra ladaya tuli kikantay wa kichanong. Kamjo, ini kapati, tasnaw suka, yang akum katakakan dede. Papiru, cirup, beten tilang yang akan boy si katakatong. Pada kermen, oblay ulay por, unay kacing siyentang, unay kacing tip, kacing nang, kacing sta, unay nga kastray sitom, unay nga umansim ako unaya nga kajing siyay, mga na, mga yasan, nakabanta jong ilang baro, hakati kadorbar kaungan, kabakam nyar pinyo iban yeng, hikon kasi jatya, nyari. Laipit pi, sikisnem yu nang dep kat ni, kanusin di yu ibi, wayenji, wan kelamki, Wesaki kani ke Kambodar untuk itang kejelawa emkam kawan kelam lang don kam tam ya ke ti sarkar kami ban pen syashkori ki ban pen step igni ke kam kabak sarkar jela jongi kalapan krek mentah waralang cirup liu krek langit. Nawayu uni UMP yang i kamalakasan senam gudedap job handela dapat i segini ketan yang i kamong ketan siliang mentang hachwa hajar kat hindi pembet yu ihanan lagi silang sansan kau hajar ni usna community hall wadu MDC dang eusan lang hadu sipawak ela namandang MDC wahak skim UMP detik daun i haperkati ujiat ya ke MP kuwa dil nado na Delhi hadu state Kamju hadu district. Kamu ika kari cerita ke Delhi sak yulah hadu pok Hasan Sinem Delhi. Pelat ya Hasan Sinem tod action niki. Mata do kari teman ong sak do lai pok Delhi. Tengah ni ke porang umma win setol Hasan Sinem sencar. Kamu ika ri datrap injin Nel kaya daw pa iga Dr. Amperin gawi na gawa daman gawi gawa mga politics kamla santem mangala ko experience mangala ko yajan mo igi padba dan kaya daw sinyaw baha ni kam na party de penjini yaga kong Amperin lang do uman wa candidate MP kani ko yo BHM dah swau ban ni de yo BHM mo kilok kijol Padya pilay gublay kitiwa ka. Gani man go genuksa sa ije tanyong kendong guyo iya cem mat gani kandide. Dah juga por. Wino pra udah benla i ke parti NPP. Handai o klan udukat iten lonhi. Yo bai cha kadam yo bai sngi kadam yo bai kerau bai kerara. Telat ni wilayah tabur. Lalu bakalai bertan wajib dah kau kam kani kepor mani kinong jit dan kinong tapur ki warem hajrong wajab. Kita atau ijumur mandam yo ereu ya ablang wa kesorkar job makana gitu la chong sekedong sesenatnya. Ya jing sekri wa sekri kesorkar kongres engkau ya kelam iong kai por dedap ini to ipor yang ke parti NPP hapa ke state Meghalaya embrom yang i khut wari pi ale ya keralang sirup yang yo iya ke jinjab ke embrom haki artali ki konsensi MDC ke MI ke khatwi silang mentang konsensi wa ke khatar bertu mukra konsensi khut wari pi inong songsna wa embrom haki ni ki artali konsensi ton ya kersan embromi ya ke Dr. Amperin lendo Oman kam ka minister po ka state Meghalaya gayong iyo. Ton sina ya kani history, great history ha kani election go katli.
yo ya ka kandidat de ka kantai unjuk kandidat de por misal senrang bai wan lali kerha wo jit yang hayo mai limi kemada sitai de belak yo paton ela risi ka belan kape wajib sumar wajib lana hayo ngasam di pasibon gi GM kam ni benta ka konstitusi kayong pi kayong nga hajak madam hewi to wa kaning am ka jing terman yo iya ka jing job ha kani ka election MP yung muslim anda boy biha parlimen ya sajam nagabanta yung gadong gatan yung kama dekere sitom ga sarkar state yung walaupun banyak yo put yo sam yo put usam wadigna mentoy yo iya ka jing lai lo yo iya ka jela ko pura ladam nem put usam wadigna ne baha ite daw wa yo put yo sam wadigna hana da khaja khaile i thau yo ni tangwa put usam wadigna mango ka jing hun ka jing singan ka ginong song thang ati yung NPP IUM sorkar siang thogi hap chak noi kang mana no bengi jungto siang man kamu siang klam bengi ya ka parti yang ya kang di sesuap celti suwa kamta upra siang wapi udawan kang ba chayau chahat celti sesuap ngau kong itu waro to ikin yau kami kalau kum perkat papi yung nong yalam yung ka parti BPP nong yalam yung presiden ng ba yung ki lada ka mo papi wa ka ajar pra jomu na ka UPP karo ka ajar khatle yelu ng SSPDP o ajar khatra yelu ng SSPDP riamu patun hagani wan ka ajar abule yelu ng VPP. Wah pi do presiden wa yak mat ya parti. Hepor VPP le manu ka wi ramba wa hetam al parti. Haga SPDP le manu wi presiden yang ga SPDP. Da EPP kate da wan dia haga NPP. Ngau ngi pai ba wa uni wong ipi haga saksiam go wan pi gemo wa wile election na komiwan ka parti. Untuk nak kami ke WPP de, untuk oye voucher nak kami ke por, capu ke por. Badi bila ini kami payah yang kesenang yang ke nongson senang yang kesomo dia. Makamu kami pun hati dulu ongi, mani ke list tu style ongi hati thap ka peraja dia. Ongi tiga tu ubakalai. Halau tapi perajaan dia, dasyang thogi wa kapati, wa ile na po janti ni, umawin sen pala, menuti deh ko, ya kau wanra ko iti cimuntoy. Siang thogi wala, wat kino yalam, kasantral lam lagi. Takapong deh dia kino mikmat, iwa chonglo cikendong. Amperin, the candidate yang NPP. But kesorkan atau susah, apa yang kestin yang bila ke NPP. Mandi kejauh kerap, lalu lagi hadu sentral. Cipun kita mau ye bila wanra yang disementoy, apa yang kestin yang bila. Halawan ciri itu parti jiwa, boleh ada lagi ucap sendang, orang ini kejindok nong yang isan sedang tu erbos. San sedang ipo, udok nong ni. Kalau dekat pani di siapa bi, ye jet ye kok kampan, apa ini do.